bos Korea joget teman beli mie ayo jogetnya kene pegel aduh ya kanggo bos Korea beli bisa dilengakan tetap bae damai perasaan sun keganggu yang sedina beli ketemu bos Korea masihan 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 kelingan kena sopani kebayang ganteng kenen taman rasane Roma duwe sana sing duwe kelingan kenang sopane masihan bos Korea masihan ayo di rokok maning masihan bos Korea 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 masihan berarti nyebutnya ke rok pulung ini nih Demi Audio ABS Production Bintang Muda ganggu anak-anak tangguh ganggu Mas Dian bos Singapura dengan kula wangaru sampai kana rapine ayo tapi keprepengan gulane ngomong ayo masian bos Korea di rokok maning nih ayo kang asing percaya gulane sampean cinta seminggu pinten belum kulaku tiligan najan ora dikawin tapi katan batin kula rasa prihatin gelingan janji kang dingin beli bisa dihilangakan tetap bae demen perasaan sun keganggu yang sedina beli ketemu anak tobat Mas Dian bos Korea Mas Dian kira kok maning kita nganggo kok bengi maning kelingan kenang sopane kebayang gantenge mangkenen taman rasane Jaman wisana sing duwe kelingan karo Mas Dian bae dalan kanggo anak muda tangguh kanggo Mas Dian bos Korea bos Singapura kanggo bos sayure keding kok kata Masiana Demi Audio ABS Production Bintang Muda
dikawin asal uripe dijamin bos PS kula rasa prihatin kelingan janjikan lebih sakit langgakan tetap baik demam perasaan sun keganggu yen sedih nabi ketemu Mas Dian bos Korea oh bengi joget maning nyame kelingan kenang sepane kepayaning gantange mangkenen temen rasane dapat wisana sing duwe kelingan kenang sopane asun Mama Dian